Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inte ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma ti tunggal maysa kas agubbog iti puso na. Saan ko maana sakit tinakam na wano mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Maseng, mangted ka man iti 5 bukal a kalamansim. Papaadwak day tanana, iso ajak ipadawat. Uray 3 a bukal lata nga roden. Tapag kalamansi jay apok nga aguyak. Uray, taado matibong ti kalamansim. Ay apumot nana, naglawat arubayan nyo. Apay ngamin na di kayag mulay ti kasapulan nyo. Oo, sige. Sana baling nga roden, balasang ka, oh. Pasensya ka, niti pa nang disturbokan ka. Manaktak kayo, makapasulong. Di takay man lang. Ay, talaga nga imot ni Masing. Kita mat anagado ti bunga ti kalamansina. Ngam di mat agpadawat. Bayak madlaangan. Ay nabakait. Amom lang nga roden nga imaw. Pinadas mo pa ilati dimawat. Di nabainan ka lagat nga raw. Uwan nga rod lakay. Sa bagay, husto mati ko nana. Nga agmulaak. Ngam jay ko nana ang nalawa mo ti pagmulaak. Saan apod no, tanailat mo ti arubayan tayo. No may sala siguro po unti kalamansay. Mabalin di talikaod. Sige, tamangi mula akto nga rod. Tanarigat nga agpaiso ti agdaw-dawat laang. Dahil lakit din ti imimot ni Masing. Tal-talo a piraso a bunga ti kalamansina. Ay, kaasimot ni Nana Indang. Bakit lang arudan? Pinabainan na pay. Imutan na pay. San ka di nga damot mula tayo a kalamansi? Adala kay. Ado pay bunga na Paymantain nak ipurusan ni Nana Indang. Duwatan, tapno mabiit. O sige, kaadwan ta ti purusan ta. Tapno mabayag nga usaran da. Wan ba kay? Tay supay agatangan da. Idagas mo itong arudan. Inton rumwar ka. Wan, taag paamyanan nakmatlaag. Aywan gayam lakay. Ado pay gayam ti sabong ti katuday tayo. Mangsukdal kantuman ta isalad ko. Una bakit? Nainayunan tan. Tay nayon ko iti kalamansi nga itid kada Nana Indang. Kunang matlan asin o katan-o kan dagi nga agasawa. Asino tidakda ka mata, Masing? Damarlin kan nardo Napayaya. Gapot ajak pinadawatan ibakat indang iti kalamansi. Inikandakit din iti sanga supot a kalamansi. Kan adapay nayon na anat natang. Awan mat dagas na dita. Bakit? Dakas tana insulto Apay kumama-insulto ka. May sakamot darwe. Ah, Jak nga rod kayat nga ikan, ngam inikandakit din iti nagado. Makapainsulto day jay. Makapainsulto! Nagado ti agreg-reg abunga ti mangga. Sayang dagitoy. Agpidutak man kiti. Ikargak dito'y supot ko. Gusto da ito yan. Basit lang matipidutak. Apay day ta, Flore? Mga lakalatan iti saan mo ngay pakpakada? Ay, si kama gayam Masing! Ay na, nagpidutak iti nargreg abunga ti manggam, ta sayang mo. Ay, talaga sayang dagita. Isungarod apidutak inton masangok, tailakok. Ni, ilakom gayam? Ay, sus, nairanahamat nga awan ti intugot ko akwartak ta. Bayadak ko ma. Inton maminsan, ipakadampay, tapno amok no mano ti singirak abayad na. Ay, dispensara Masing Sige, isublik nga roden ti upat abukal amang ga pinidot ko dito yung kalsada. Mudoy, taynayon ko iti ilakok. Day talamang namnamat yung muyo. He? Ay na, makapasakit mo ti aramid da ito'y ababae. Pinabainan na ka ni Masing ko ng Flory? Wen Marlene, pimidutak ngamin iti nargreg abunga ti manggana iti kalsada. Ay, kunak no nagpuros ka.
Saan? Awan ti pinurpuros ko. Kan adamot itirwar ti kalsada ti pinidot ko amang ka. Ay na, talaga akas na. At dadagiti makapasakit nga aramid ti tao. Iso abay amon. Ay, unggayam. Amangan no kayat mo ti bunga ti papaya. Ni, apay? Adala ko mapapaya? Si Kamot, sa anak ngaglaklako. Ipadawat ko. Ay, kababain mo't Marlene. Pagbainam kumangay. Siyak matimang Ted. Ala, umay ka. Takaduan ka amang sugdal. Nagmayat mo't tanday ta papayam? Nagado ti bunga na. Iso nga rod ang mga lakalat na. Saan mi ama ibus dagit na. Makaayayo nga agpaiso ti agpuros. Una, uray da kami. Maayayo kami amang buybuya kadagiti mula mi. Sige, mangsukdalak pa iti may saa. Nayon namon, ta ipaluom mo ti dadduma. Nasustansya dayt na. Pudno dayta. Ado ti maipaay ti papaya apagsayaatan ti bagikan sa lunat. Una, iso ana sa lunat kami. Amo Marlene, nagimbag ka man akaruba. Agyaman Ay na, basta adda lakit di maited ko. Pagraranudan tayo ti adda. Ay nalakay, maragragsakan na. Napay, bakit? Basta ngamin makitak anaragsak ti maisa a tao, maragragsakan akmat. Nasayat nga min di tao na ragsak, bakit? Ta maparagsak na may tipada na tao. Dimagas ngamin ni Flory itay. Kasta ka day? Wen, malmalday. Ngamin napabainan. Ngam idi impakitak ti papayat ha. Naragsakan, tamakay ayo ka no ti kinaado ti bunga na. Nagpipintas ka no ti bunga na. Talaga, bakit? Makapaayayo akit kitaan. Pinagsukdal ko iti inyawid na. Kasta? Wen, kat kasta unay ti ragsak na. Iso maragragsakan akmat, lakay. Oh, awatam day ti Marlene. Wow! Nagbanglumot din. Makapabisin. Isungarod nga umay kamot paramanan. Linutok dayta, tinola a manok. Ay na, nagimasan. Sinagpawak iti papaya nga inted mo. Oh, nagsayaatan. Ay na, agyaman na ka. Awan anyaman na Marlene. Umay ka, sumrak ka. Mabiit lang ang tayakar ko iti manlukong miha. Ay na, nagbanglo talaga. Makapabisin. Ay kat agyaman nak ano magustuam day ti inted ko, Marlene. Maragsakan nak ang makakita iti ragsak mo nga imawat iti inted ko. Saan lagayam nga imok day di amasay? Apay aya. Manangimon pa eh. Anya. Day di pa'y nakasingsing po tataw ti paghimunan na. Asino? Ni Marlene. Anya. Ay. Nagluko mo tan. Iso aka amak day di amasay. Ay, pudnot ako namlakay. Iso umot lagay maliklik-lik ang titaw takas jay ti ugali na. Day jayon di tarabita balakay. Hoy! Lakay kulas! Nay, berbir nga sa nakmutlatan masay. Ta sino kumamot ti mangraom iti tarabita bakas ken ka? Anat basol ko kan ka masay. Tarabitab ka? Ibagbagam kit din aman nangimunak. Ibagbagam adakasak. Ay na, maseng. Awan ti panawon ko makiapay ti kasken ka. Ado ti aramidag. Di tatad. Hoy! Sangwanak si kalakay! Ay, basto sa tao! Anay ko, nagsakit ni tiyan ko. Anay ko. Oh, Masing, Maditi tiyan ko lakay. Nagsakit. tumarkan kaano pa'y dayta? Nagtumara ko nang madimot lata. Anya? Di ipan ka ni di ospital? Napana ko ni tayag sapa. Inikanak ni Tinong Marco nga magsakit latama ti tiyan ko. Anay ko. Banda ko maguyabano tayo. Tagilang bungak iti bulong na. Napigsa dayjay apara iti agduduma sakit ti tiyan. Ay ko. Idawatan na ko na nga ron iti karoba. Anya?
Dumawat ha? Iti ka aruba? Wan, padya ka makatulong kanyak. Tadon dagiti ka barangayan tayo nakapadas iti kasta. Ay ko. Mabainak la mapandumawat ka dagiti ka aruba. Imutam mat ida. At daguyabano mi, ngam isumot ti pagagagas ko. Mayat ka dimot kan kadayta. Mayat, iso nga awanan ti rikrik na ag ita. Tainal daw nga iso ti lamlambong ko nga inuman. Ikanak man mo't nga rod ti bulong ti guyabano, Flory. Ay, naingpis matan. Iso ajak kayat nga ipadawat. Uray katanga kon agkarasakit ngamin ti tiyan ko. Ay na, ado ti makasapul iti dayta. Nang runa dagiti nakakaasing awan kwartana. Ha? Isong agbirok kan iti sabale no adda mabirokam. Marlene, nakitak nga damulay o aguyabano di talikudan ti balayo. Ikanak man mo ti bulong na ta ilambong ko. Pag-agas ko iti marikriknak. Ay na, mayat at talaga dayjay, ta herbal medicine. Isumot ti nakaagas kanyak. Tay di napanak iti doktor, awanen ti rikrik na Gumatangak man kabsat, tapagagas ko mo. Ay na, saan ko nga ilaklak ko masing. Ited ko kadagiti agkasapulan. Kan adapay lemongrass di ta anayon na. Ay, uwan, may sapay day taasap sa pula. Ala, umay ka. Mapanta iji likod ti balay mi, taikkan ka. Makatulong iti salunat mo dagijay. Ay na, agyaman ako unay, Marlene. Ikan ka pa'y iti lemongrass nga imulam. Taisuntun ti pangalaam iti ilambong mo anayon ti bulong ti guyabano. Ay na, dakal atulong day ta, Marlene. Pudno day ta, masing. Ay na, nakasaysayaat ka. Kan, saan ka naimot? Ha? Pakawanan na ko, Marlene. Uray ginurgura ka. Maiturod na payla paraburan. Agyaman ako unay kan ka. Awan anyaman na masing. Ragsak ko no da maipaay ko iti padak at tao. Kan lumakitak, anaragsak mo't. Plastik dagi dyan agasawa. Asino man ang dagiti kabusor mo aya? Danardo kan Marlene. Nang runa day dyan, Marlene. Apay ayamanan. Ang pabida Apay ka di. Tila maipadpadawat na. Tapno agbalin anatan o. Bay, am kadilatan. Di da ka mat bibiyangan Makapasuran nga ron, ti pa naging sisingpot na. Talaga mat anasingpet dagi jay atat tao. Iso nga ado ti mangayat kadakwada. Anya? Oh, apay nga group pangit ka. Aguray ka man, Darwin. Kaano pa'y akursunadam ni Marlene? Anya? Uy, addan asawa jay tao. Ibagam kit din akursonadak. Nagalas kamutan. Isakit mo mat ngamin? Pudnumat nga minanasingpet. Babae mo, no kursunadam! Ay, tangiwat mo man. Oy, di mon ulitin ti agsawi ti kasta. Tamang ano jak makapagtagpal, matibab ka. Interagsakan ti tumulong iti agkasapulan iti tulong tayo, nulakat takabaulan tayo. Tinaparabor, paraboran tumat ti Diyos. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.